mi xeweta na ku mi amukela eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi va ka na yona laha ka channel leyiwani. Ku endlela leswaku mi nga sali endzhaku eka minongonoko ya hina, tlhela ni mi tshikelela na xitlokwana. Eka siku ra 18 ra Mawuwani lembe ra 2022, muchayi wa swichayachayani eka tinsimu ta President Benny Mayengani loyi a tivekaka hi vito ra Hlavu the Gupta u pfuke a posta xinepe xa yena na President Benny Mayengani va ri estudio. Xinepe lexi a nga xi vekela xi heleketiwe hi marito lawa, "It's all about the best." Leswi hi nga vulaka leswaku u hi tshembisa leswaku ri lembe leri u ta hi nyika swa matimba, laha ku tikombaka ingaku ku busy swinene hikuva va karhi va lunghisa kumbe va xopaxopa swihoxo leswi nga va swi ri kona eka album leyi faneleke yi huma eka lembe ra 2022. Ku ya hi laha hi nga tshembisiwa hi kona, President Benny Mayengani va hi tshembise leswaku ri album ya lembe leri yi ta huma hi siku ra 5 ra Mhawuri. Se hi pfumela leswaku va nga va karhi va lunghisa swihoxo laya na layani. Loko wo languta President yi tikomba yi ri focused, komba leswaku yi le ku yingiseleni ende yi lava ku twa swihoxo leswi nga swi lunghisaka. Loko mo languta ku na mic laha, loko ku tswa ku na swihoxo kumbexani ku nga va ku ri ti-voice to karhi leti ti lava ku lunghisiwa, yi to yi tlakuka xitulwini yi lunghisa hi ndlela yaleyo. Hlavu the Gupta loko ku ri ku swichayachayani u tshame na keyboard kwala u to vheta a chaya a lunghisa leswi lavaka ku lunghisiwa hi ndlela yaleyo. Se ho pfumela leswaku va le ku xiyisiseni kumbe ku kambisisa swihoxo eka album leyi faneleke yi huma. Mara hi mavonelo ma mina ni vona ingaku Hlavu the Gupta a ku ri nkarhi wa ku a kuma mupfuni. Loko a ta va sungula ku tirha na Benny Mayengani lembe ra 2018 ku tirhiwa album ya Tintoma leyi nga na tinsimu to fana na va Swa ni fanela na va Xigazaraga va longolokile hi ndlela yaleyo, u le ku tirheni kahle swinene, swichayachayani swa yena swi kahle. Kambe loko u ri one kama un'wana u heleliwa hi ti-ideas, swi lava u kuma vapfuni lava nga ta ku pfuna hi ku swi endla leswaku u vuyelerisa ngopfu swichayachayani ku fana na yena eka album ya Tiko ra ka hina lembe leri nga hundza ya Benny Mayengani. Ku vi na ku vuyelela ka swichayachayani eka tinsimu ta malembe ndzhaku. Se no twisisa ku ingaku loko u kuma mupfuni hambi va tirha va ri vambirhi eka ku chaya swichayachayani swi nga fika swi antswisa swin'wanyana. Kambe hambi swi ri tano hi ta va hi langutele ku twa album leswaku ri eka lembe ra 2022 va hi khomele yini. Kambe ni vona ingaku Benny Mayengani va ya ku hiseni ka tiko. Ni vona ingaku Benny Mayengani lembe leriwani va ta humesa tinjamba. Ku ri ku nele ka Team Sheremane. Team Sheremane yi sayini nqambi yintshwa yisati ku nga Flora N'wachauke. Na yena va tivisi leswaku u ta humesa hi nkarhinyana lowu nga hetiki mbilu. Se a hi swi tivi ku swi nga endleka na yona yi huma kwala ka tin'hweti 31. So a hi tivi ku Flora a nga swi kota ku yimela Benny Mayengani ke. Se hi ta va hi yimele siku ra 5 ra Mhawuri lembe ra 2022 ku va hi twa leswaku ri eka lembe leri va sweke yini. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.